soja mu buzima hora nasere nasereri udutumye turatumika nasere uduhiza turamuhiga nasere udushaka turamusangana nasere udukunda nasere. Profeseri Sam Rugege wigeze kuba perezida w'urukiko rw'ikirenga mu gihe cy'imyaka 8 kandi wanakiriye indahiro ya perezida Paul Kagame mu mwaka 2017 yasobanuye ibikubiye mu ndahiro ya perezida wa Repubulika mu kiganiro yagiranye n'igitangazamakuru cya leta RBA. Ibikubiye mu ndahiro by'ingenzi harimo kudahemukira Repubulika y'u Rwanda nk'abandi bayobozi bose, agomba gukurikiza itegeko nshinga n'andi mategeko kandi akarinda itegeko nshinga. Profeseri Sam Rugege yagize ati ikindi ubumwe bw'abanyarwanda cyane turebye aho tuvuye nk'igihugu byari ngombwa gushyira mu itegeko nshinga ko dushyize imbere ubumwe bw'abanyarwanda. Ikindi agomba gushyira imbere inyungu z'abanyarwanda bose agakora ibibafitiye akamaro. Uwo muhango ufite igisobanuro cy'uko umuyobozi itegeko riteganya ko bagomba kurahira mbere yo gutangira imirimo yabo. Ikigamije nuko urahira agomba kugaragaza ko yumva neza uburemere bw'inshingano ahawe kandi akemeza abanyarwanda akabasezeranya ko izo nshingano azazikora neza agakorana umurava kugira ngo anazirenze. Niyo mpamvu abantu bagomba kurahira, kwiyemeza no kugaragariza abo bazayobora ko ibyo bavuga babyiyemeza kandi inshingano bahawe bazazikora neza. Umukuru w'igihugu yamaze kurahira nk'uko Profeseri Sam Rugege akomeza bisobanura, hari ibirango by'igihugu ahabwa birimo itegeko nshinga, ibendera ry'igihugu, ikirangantego cy'igihugu n'inkoni n'ingabo. Usibye abanyarwanda bitabiriye uyu muhango w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame ugiye kurahira, hari n'abandi bakuru b'ibihugu na za guverinoma bamaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda baje kwifatikanya na Perezida Paul Kagame muri uyu muhango. Abakuru b'ibihugu barimo Perezida wa Centrafrica Faustin Archange Touadéra, Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo, Perezida wa Guinée Generali Mamadou Doumbouya. Abo ni bamwe mu baraye bageze i Kigali baje kwitabira uyu muhango w'irahira rya Perezida Paul Kagame uri buze ku uyu munsi tariki 11. Usibye abakandi, Perezida wa Seychelles twabwiye ko yamaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda, Perezida wa Madagascar nawe yari yamaze kuhagera, Perezida wa Sudani y'Epfo, hakiyongeraho Perezida wa Tanzania, Perezida wa Guinea Bissau ndetse na Perezida wa Gabon. Ndetse kandi akamaze no kugera umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba, Minisitiri w'intebe wa Senegal, Vice Perezida wa Cote d'Ivoire ndetse n'abandi banyacyubahiro batandukanye bamaze kugera hano iwacu mu Rwanda. Perezida Kagame ugiye kurahirira gukomeza kuyobora u Rwanda mu myaka 5 iri imbere yabigezeho nyuma yo gutsinda amatora tariki 15 Nyakanga 2024 ku majwi 99 n'ibice 18. Twakubwiye ko tumwe mu dushya twagaragaye mu muhango wo kurahira kwa Perezida Paul Kagame nuko ababyeyi bafite abana bato bitabiriye irahira rya Perezida Kagame bashyiriweho irerero. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA bwatangaje ko kuri Stade Amahoro habereye ibirori by'irahira rya Perezida Paul Kagame hashyizwe ibyumba 2 byakira abana bato bagakina cyangwa bagahabwa amafunguro bishobora kwakira abana 300. Soja mu buzima hora nasereri udutumye turatumika nasere uduhiza turamuhiga nasere udushaka turamusangana nasere udukunda nasere soja muri butini sereri niyo nzira twe turatinya ishyamba twe turaryoga shikago indani mu ntare batinya. Soja muri butini sereri niyo nzira twe tugatinya ishyamba twe turaryoga shikago indani mu ntare batinya. Tunafanya mbere naturudi nyuma apana soja mu buzima hora nasereri udutumye turatumika nasereri
abanyarwanda mu buzima duhora Nasereri udukunze turamukunda Nasereri udushaka turamushaka Nasereri uduhiza turamuhiga Nasereri Karasisi kagiye kwinjira kagizwe n'amasibo 12, amasibo 9 y'ingabo z'u Rwanda n'amasibo 3 ya polisi y'u Rwanda. Bakaba binjiye barangajwe imbere n'itsinda rya muzika riyobowe na Lieutenant Jean-Claude Bitingimana yungirijwe na Lieutenant Frank Kamugisha. Amasibo 3 muri kano Karasisi agizwe n'abari n'abategarugori ba RDF na polisi.